mun sang atanga INP Mizo channel clear tu zong te in zain kum thar Sipai kan buk chewa keini po dam takin pathian khongai na zara kum thar kan chuang kai theya kan lom tak sitani he kum thar hi lalpa mal som na indon kum lo ni sela in ril ru taksa le tharawa in dam kum in thrisel kum in lom kum lo ni mol te se Myanmaram chanchin po zan ni thum lai kan khai lakta a kan ti chua thei lo lai mi zong han ti chua vek se na ni ta silova voin thlenga anram chanchin langsar zual thil thleng lian tham le poimo deu kan an lor den dena atop thlenga min lo ngai thak sak le theu kan be sei Paku region ukduin khopuya om mihar sa tan pui tu pola mi pakhat ozin min thai kum somli le paruk mi chu January ni khat nimin pia chunudar ni vel khan Sipai tenan mana ti chuanan soi saka tur lawani berang chu anman zandar som pakhat le minute somli le panga khan abaural ngalani abaural thu chu achung te an thil ngeya mase aruang lak pon phal sak chuang lova nimin tu khan an va en theya ti chuan Sipai lamin an vui sakta ni ozin min trai hi July thla lama tang khan man tur li sa Sipai te chuan an tel dai to ni Mongyu khopui huam chunga Northwestern Command in kulna mun chu December ni somni le pahni tlaidar thum vel khan PDF ten ral hlaka na inan ka pa Sipai pahni an boral ni inan soya khami hnu tun thleng hian an area kiang vela kalkong zong an pin veka wangin an che vela thingtlang mi ten har satna an tok na sa hle ni inan soya ma se mi puilam chuan PDF an thlop ve tlata wangin an phun chiar du mai bik chuang lo an har sat angin an tal nok maya Sipai lamin kap to lo tura an ngin na po mi puilamin an zom mangi zom lo wang ti engma soi chian la om chuang lo bok Sakain region Mongyu khopuya chuan December ni somthum le pakhat zanlamda rukatangin tuma pon chuak lo turati an nia ma se an ma ni lam tang deu ni om tak USDP lammi Chanong totong khomi yaza thu nan ti chu an hun tiam nuwa pona chu awangin an kap hlum nia soyani Mongyu township huam chung topu khua chuan January ni khat tlaidar li le minute somli khan Captain Seni an ti apol te chuan nanwi nan ti dalan an mana chinduin luya an paita nia soi ani le boka an pai hun hi January ni khat zanlamda rukle chan vevel ni inan soi Sakain region tase township le Dipeyen township lampo Buaina in thazar ren December ni somthum le pakhat kum top ni chhun lai vel khan Sipaien omzenei lova an ka ve ringot kotet khu alo na thok pa pakhat umaung chi anti kum somnga le palimi chu Mandalay damdoi ina an enkol mek lain abaural December ni somthum khan Dipeyen township Suidakan khomi mi pani chu terrorist Sipai te chuan an muyan phuar saka an soi sakrep nuin an kap hlum bok ni in amuna om te chuan an soi boka Sakain region tho yi u township parami khoche vela po nimin December ni chongmadar som le minute som ni khan PDF te le Sipai terrorist te anin kap le a Sipai lammi pasari an thi nia soyani anin do nu khan thingtlang khote lam hrutin Sipai te chu an wak na sale hle ni in an soibok Sakain region lam hi Buaina ala thuan ni hle niang kum thar pon threman meulo wedle township ani ni chung in dona Sipai lam somli velan thi nia soyani a chutia an chana chiat tak ema wangin terrorist lam chuan helicopter an ruai le nia soyani bok December ni somthum le pakhat khan chonudar ni vela tangin anin kap tana Sipai lam hi somsari velan nia chung zinga som pani vel chu an da thata phota tlaidar li vela an top le ria ti chuan tu kum tharni zingda ruk vela tangin Sipai lam chuan inan hal tan le ta a chomadar som pakhat vela tangin tlaidar nga thleng vel PDF pol sang tang ko pedan kap le a helicopter point terrorist lam hi aka puina sale hle ni in an soi boka chutianga helicopter ina ka pui lai vel chuan Sipai somthum vel chu an tlan cheman ta ram ne soi ni in ni chungin Sipai somli vel zet an kap hlum ani December ni khat khan ta che township ka pong chia khobula Sipai za vel chu PDF guerrilla warfare KPK antile
TSR an ti polten an lo lambuna sipai som velan thi nia soyani KPK pol atangin komiu chit san chu ral thuam lian siperin ap fu ve wangin aboral ve bok alabang sipai te chuan nimin chonhudar khatvel khan kapong chia khuwa an hal le ni nan soiboka chutianga inan hal nu chonhudar ni chowa kan soitak PDF te khan bominan beile a sipai pasari an thile boka kalimiu chimlam mando pia po nimin lam khan indona chuak le a mi in roka so samtu terrorist sipai te le kale kan ko kabot luana PDF te anin beile ni PDF lamin boman kam na sa a terrorist sipai te hian an rapuak le thin nia soyani a thian taman rin thu CDF KKG anti kale kabo group PDF te chuan an soi Mandalay region Sinkain township a pari khopuya January ni nimin khan HQ anti mai city guerrilla polten venglal pakhat winbu an kap luma winbu thi thu report an don bo zuin sipai council lam chuan mi som lai an man ne soi ani ve bok tin Mandalay khopui chianmia ta se lama po January ni nimin tuk dar rukvel khan ral thuam keng pol engemo in venglal utin u anti an kap hlum to boka voinga lai an kap ani oma an ka na hmuna aboral ngalani January ni zandariat vel khan rengun khopui suipita township veng number som pariat na an venglal office chu chilai le bom manga be ania mi pali an thia sipai pan in hliam puyan tur bok rengun khopuya hian new dagon chwa lama te suipita tamui south dagon chimin dain thlainta ya lama te hian December ni somni le pariat atanga ni somthum le pakhat inkar khan PDF lam an chena save a CCTV control box te po an bom chenwal nia soi ania sipai paruk an da thaboka ramboya ni boka atuar tu te tan chuan tor tlok tlok hini ringot mai paku region tongu khopuya po January ni khat kum thar ni khan dalan rhol tak nia ngai hlamin anti chu zandar som pakhat le chan ve khan tu ti hriat lo tenan kap hlum boka nimin January ni khan paku region vek Natalin township a dalan nia ngai sumiat ka hlum ani le bok Kachin lam hi thir le thuak bokila Kachin state Bamo district huam chunga chongwa khodaya nimin January ni chongmadar som rik don vel khan miuhla PDF ten sipai council an beya PDF te hi KIA te ne nan tang kop le ne nimina anin be na sipai panga an kap hluma hliam turan tam hle ni nan soiboka sipai lam hi mi som sari chuang an nia battalion commander Tunyan Nainan a ho nia soyani tin hemi ma January ni khat nimin pia khan miuhla PDF te hian kachar lama tanga light infantry sipai te an lo kap to boka thi an omle omlowan soilova hliam turan tam hle ti an soi December ni somthum le pakhat kumtop ni khan KNU brigade 5 omna Phapon district Khuiti lama khan indona chuak le boka KNU laminan soidan chuan terrorist sipai pahnian thiani tin nimin pia kumtharni khan brigade 6 omna lam Dupalaya district Winji township lama indona voini chuak boka terrorist sipai pakhat an kap hlum theya medang pahnin hliaman tur bok chumi hnu tlai lama anin kap le a ma se an chanchin hi tun thlengin an la soi chiang theilowaniang Dupalaya lama hian terrorist sipai te hi anin thla kual na sa a tha tho na satan tum le hle ni in KNU lam chuan an soyani Karen state Demosu lama po December ni somthum pakhat khan indona chuaka terrorist lam somthum la yan thi om mange antia kumtharni khan anin kap le a sipai panga an thi le bok nimin January ni khachuan ramchung muntina indona sipai somkwa le paruk an thia PDF lam mi panga an thi ve bok nia soyani minong hlana te lam hian sipai lak thar turan nei thei to lova arukinan mang ang hle niang titiput ru a omle peka an soidan chuan Sipaia tang du apiang chu Myanmar chiat noi som thum pek an niang antia vanlam Sipaia lut du te chu noi som panga nevi lama tang du noi som ni pek antiama mi puizi nga arukin mian khem na sa hle ni inan soya mun tina sipai lal te chu sipai thar la lut turin an fuina sa a mi thar mu thei te chu an reng po an kai san tir ma hle don ni in
an soi zel boka hetia sipai thuru ka pu chuak ve zel hi a oi omlo ti mai lo turani a chan chu sipai chunga po hian mipui lama tang rutlat an mani kol hovin an te khin ber don fo anom trevani don fo hi apon lam hi chu a hring deuh mula hei hian sipai uniform a entira ma se a chung han kheila alo sen hier maya chu chuan mipui lam revolution a entirani ti in an mani kol ho point te khin thu an soipha a chutiang mi pon lama sipai uniform ha mipui lama tang rutlat hi an om treu ti achiangani poisa i ta sipai tang du te pon om nge omlo a riat thei mai zel tura nga yang ole kan chol san hlanin news mak pui pui soivek sen lo alo in tiang le ura chung jinga tlema zong ram chung om dan tilang thei deuh tur nia kan ngai kanan chua mai ania akim lo hle ti kha hretlangila miau hla lama man zana mien ka hlum tak te po kha achi en kan soi thei tari lovani ti chuan keimani ramlam chanchin te po hi tlema zong kanan bel hra mange India le Pakistanin an nuclear mun pui omna anin hril ton ramthen om in ngei lo taknima sela atu ve te tan po nuclear mun pui hi in ti chiat sak hi chorem lova rampan hi kara in do po lo chuak se heng nuclear mun pui te hi chu ka arem mi lovani chu dan chu sangkhat sakwa somret le pariat December ni somthum le pakhat khan India le Pakistan hian an lo siam ve to a sangkhat sakwa le somkwa le pakhat January ni somni le pasari khan nem nge ania agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities ti thuthung an lo siam to ni he agreement ang hian kum tin India le Pakistan hian nuclear mun pui an nei te anin thril ton thina nimin January ni khat kum sang ni le som ni le pani kum thar ni po khan kum dang ang pokin an puang zar vele ni he dan hi kum som thum lai an mang to a indona lian thama chuak lem lo boka nuclear mun pui anin ti chiat sak om hi khriat turala om lova Pakistan hi chuan nuclear mun pui ani zong zong India sarkar khriat tira India point chu tiang pokin Pakistan a khriat tir ve ni eng angana sa point indo ma se chung nuclear mun pui te chu mun him mel ma te pona an ka thiang lo ani hrimani rampan hi te hian tang te anin thleng ton boka tang jing a hian civilian sipai le sanghaman tu te an tel treu bokani Pakistan le India hian agreement on consular access chu kumsa ni le pariat mei kha khan an ziak boka atul dan angin tang omzat te anin thril tona achang chuan tang te anin chuaton sak ve thin bokani kumtin hian January ni khat le July ni khat hian hetiang hian an ti thina Pakistan chuan India mi Pakistan tan in ranga omzat chu Indian High Commission Islamabad ta hriatira civilian somnga le pakhat le sanghaman tu zanga le somsari le pasari an fain India mi zaruk le somni le pariat Pakistan zela an lo om me kani India ramtan ina Pakistan mi omzat ve thung chu zathum le somnga le panga ania civilian zanhi somret le pahni le sanghaman tu mi somsari le pathum anni Pakistan le India hi ui le kel ang mai hinema sela in zaton na tel lo chuan kan kho sa ho theilo ti kha an re chiang ve niang in do na chuak fo tak ma se silai mukara dan zom tur tam taka om ve boka rampan hi te in rem na pia lama international rules zom tur he tam hle boka ni te chuan non governmental organization NGO kan ti mai tlom ngai pol ko ran le mi mal minga pol din ten ram tan puina an don theina na Foreign Contribution Regulation Act FCRA registration an mamo thin chungchang te po hi kanan soi zelange BJP Modi sarkar lo pian khan pol sang ten India ram po na tanga suman ton theina chu ahman na tur angin an manglo ti in an registration ati top sak ta hloma ko than le sa kho thila pol sang te pon an tur ve hle ni kha tuntuma po hian India sarkar chuan NGO te nung chang azir chian angin pol sanga le zasari le somriat le pakuate FCRA registration chu ti to patum le mek tini a Christian NGO te po an tel ve ngei narin omboka apoi hle mai theni hi BJP sarkar hian Christian sakhopol te bitum pik dewem ti lam chu keini chon kan threlova heng NGO institution le pol sang zinga hian Indian Institute of Technology Delhi Jamia Millia Islamia University
Indian Medical Association, Oxfam India le Nehru Memorial Museum and Library te pon telve a sa khothil angzonga malak na chu ani kher lo mai theini hi official te soidanin Paul sing khat le sangriat le zasari le somsari le pariat te registration chu December ni somthum le pakhat sang ni le somni le pakhat khana top felta a heng Singapore sing khat sang ni le zakwa somret le pakwa te chuan renewal turin apply an be meka adang sanga chuang te hian registration renew turin engma an tilova tin Paul then khat regulations zom thalo anom bok FCRA rules som pani ang chuan registration renew tur hian registration top ma tharuk ala oma renewal hi apply thin turani Mother Teresa Nadin Missionaries of Charity FCRA license po Christmas ni takhan Union Home Ministry chuan a renew sakdu telova Missionaries of Charity tiamin Paul zale somsari le pakuaten renewal an deal na chu chanrang sangawangin nol sak anne India ramahen FCRA registration nei organization hi sing ni le sang ni le zasari le somruk le pahni anom meka sang ni somni le pahni January ni khat khan heng jinga Paul sing khat le sang sari te registration chia anung to thungani Union Home Ministry chuan organization tam takte license chu thathum dangatan apo se sak boka FCRA registration top turjinga hian India Habitat Center Ladies Freedom College for Women and Delhi College of Engineering te the Medical Council of India te Emmanuel Hospital Association the Tuberculosis Association of India Vishwa Dharmayatan the Delhi Public School Society All India Marwari Yuva Manch Godrej Memorial Trust India Islamic Cultural Center Bharatiya Parishad DAV College Trust and Management Society Delhi School of Social Work Society te po antel ve thawani Myanmar le Mizoram ramri ral thuam thanem takmana ni le taboka tunai Myanmar tol chung boina chu kan soitak ang khan sang ni le som ni le pakhat chunga kan soizin berania mi pui Sipai PDF te mamo perchural thuam silai ani maya kan thebel to hleni December ni somthum le pakhat khan Assam rifle te chuan Myanmar Mizoram ramria ral thuam tam tham tak anan man le hlo maya PDF te ta turani phei chuan apoi le view donani Assam rifles te chuan Siaha district a thuru kan hmuangin operation an neya gelatin kg zathum somkole panga atui apuak thei chi tho kg somkole pali le silai mo chi rang zali lai mayan manani Myanmar mi pui Sipai te man turani hlo chuan apoi don ema kanan tar lang ve hrim hrimani hi tuna tang chuan regu deuh hlekati chuate po kan tumanga subscribers tele viewers zong te khan min hlut saka min lo thlir sak le theu turin kan ngen chewa in sa in kum thara mal som na tharin chan theu theinan tu sakna kan hla na chu